Imanasha mashikuna sumak chishi punja tutaguta charishpa kapaychik ñukanchimi kapanchi asociación Kichwa Kamak Sisari Kichwa Shimimanda jam kapanchik Kichwa Shimi kausashpa kamarishpa maypi kashpapas rimashpa kangapak nachu ashtawangarin kay pachapika shungumanda rimashu pachagupi kanajupanchik kay pachakunapika shikan Kichwa Shimimanda llamkan mashikunawami rimarikunata charipanchik tukuy chillay miércoles punjakunapi kimsa pacha chishita shinampash kunan punjaka kushijushka kanajupanchik kay pachapika hatun rumi ayllu llaktapi kanajupanchik kaypika ñukanchik mashi tupak amarua kanajupanchik wakinkunaka ninajupankichimi payka pitayari wakin kay llaktamanta rikujukunaka ninkami paytaka riqsinimi yaya chanimi imata shinakta shinapash wakin mana riqsin mashikunamanga villachipanchik shu ancha lagotasha paymi kay yay animation nishkata shinan nachu kaypika ñukanchik runa kawsaykunata rikuchin ashtawankarin kay inti raymi tushuy punllakunapi ima shinata kay kawsaykuna ñawpa pachakunamanta kunan pachakama shamushpa kajun chaykunatami paykunaka kay anime kay kuyuk shuyuk nishkakuna videos animes nishkakunapi rikuchinchik shinaka mashigu ali shamushka kapay kay shunkumanta rimashun pachakuman kikinpa shimikukunata uyankapa munapanchik tukuyllata alipunlla tukuylla rikunajukunata shinallata yupaychani nishpa nipanchik kay shamushkamanta ninanta kushijunchik nachu runakuna ashtawan wankurishpa shamunajunchik shinallata runakuna kay llamkaykunata ruranajunchik shuk kuskakunapi kanajunchik chaykunamanta kushijushpa kapani nachu shinallata kashna makipurarishpa kashna ñukanchik kawsaykuta ashtawan shinllachinkapaka tananajupashkanchik nachu chaykumanta kikinkunatapash kushijupani Cisaritapash shinallata ñukapash Cisari pachapi ñukapash chaypi wacharirkani chay procesokunata yachanachkanchik yachakuykunata rurashkanchik chaymanta kunanqa kay ruraykunata rurapanchik chaymanta yupaychani nishpa nipani kayman shamushkamanta yupaychapani shinaka kallarishpa kaypika shu rimari kan shu ambiente familiar shu ayllu purarishpa rimari yachajungapa uyankapa kan nachu shinapash kikinkuna imapash tapuykunata charishpapash kilkanalla kapankichik nachu mashiku kallarinkapa wakinkuna manara yachankachu kay yay animation imata kan ima chayta ashakuta shu contextopi churapay imata kan A ver, ñukanchik shu productorata charipanchik nachu chaymi kan yay animation imashpata wacharin imaurata wacharin y imamantata wacharirka nachu por ejemplo ñukanchik punda uchillakumanta pacha rikushpa viñashkanchik nachu wakin shuyukunata wakin dibujos animados ninchik nachu chayka ñukanchikpa yuyaypika chaykuka hapirishka kan o tarpurishka kan ñuka por ejemplo nishpallaka rikunqashkani pundaka nachu Espiri González no sé chay Thundercats chaykunata rikunqashkanchik chayka ñukanchik uchillakuna kashpaka chayta rikushpaka huyayllaku aligu yashpa yashkanchik nachu chaymanta ñukanchik kawsaypi ñukanchik ña rukuyashpa por ejemplo ñukapa kawsaypika ña asha viñashpa rishpaka mana yuyashkanichu ñuka dibujos animadosta rurasha kay ña maduramente profesionalmente y seriamente tanayashkanichu shinapash ñuka yuyaypika siempre charishkani nacho moscoita dibujos animadosta rurashpa aligumi kayman imashnashi rurana yashpa yuyaykuna charishkanchik nacho chaymantami shina kawsaypi ñambi puripika tuparishkani shuk mashiguwan pay mashigumi kan yarik nishka yarik sisa paypash shina dibujos animados payka profesional kan kay campopi y ñuka shu profesionpi kani llamkayta rurani nachu chayka paywan tananajushpa parlarishkanchik nishkanchik imatata ruranchikman ñukanchik wawakunapa rikuchun chayka pay nishka payka ushanimi kay animacionda kayta rurayta ushanimi tukuyta rurayta ushani nishpa nin chayka ñukaka nishkani shinaka ñuka yuyaykunata churashun castellanopi rimanchik nachu producción ruranapaka charinakanchik guionista creación de personajes discurso dialectos códigos chaykunata chayka chaywan tandanajushpa nishkanchik shinakashpaka llamkashun nachu shinaka kimsa wata washami llamkaykallarirkanchik shinapash ñakunan kay pachapi 1 de febrero nishkata shitaparkanchik charishpashkanchikmi hintikuna mashikuna yanapashka kan rikushka kan shinapash mana charishkanchikchu ninan yanapayta nachu
Y más porque su producción nacional, producción local, producción, además quichua pican. Si no mana niscanchi castellano pinishpacan, no nos importa. Ricuspa, ricucho, na ricuspa, ricucho. Pero ñukanchi chay yuyaymanta shitashkanchi nacho febrero kaywatapi nishkanchi churashun ñukanchipa producción da y de paso chay producción de llukshichu nispa nishkanchi yay animation o sea shitapashkanchi ñukanchipa productora tapash shinallata kay productorata yaku shitapashkanchi como producto imatata rikuchikrinchi ñukanchipa lenguaje ñukanchipa runakunapa lenguaje sobre todo yay animation ba lenguaje y más rata kagrinishpa mi churapashkanchi yay animation nin mi hindikunaku imata significan yay yachangichu ima kakta yay kichwapi mi kan yay nishkanchi kay yarig sisawan nishkanchi ima shutita churash ñukanchipa empresata ñukanchipa productorata chayka imatata kichwapi nishkanchi imatata yangi a ver kaymanta imatata yangi kanga kuti imatata kaymanta yangi Shinata purinashkanchi nachkanga imata yangi imatata yuyangi imatata castellano imatata pinsaringi ninashkanchi nacho cheka kichuagupi mitian shu shimigo ñukaka kaita yani nin nacho ñakuti shu nispika nin ñuka mamata kashungupi yani nacho cheka cheka ñukanchika tapurinashkanchi shimita nacho ima shutitata churashu ñukanchipa productorata cheka chaypi tiakushka imatata sintingi chayka imatata sintingi ningapas randika kashkamari imatata yangi a ver kanga ñuka kayta yuyani kanga imata yangi no chay nishkanchinaka yayta churash chaymantami yay y animación da nishpaka pues ña castellanopica ña común kan animación nijo nacho chayka ashaguta shu shimigo yarichu nishpa churashkanchi yay animation chayka ñukanchipa yayta pacha rikuchingapami kay jam kana uku animación uku ninchi chaygutaka rurapashkanchi chaykunamanta kunanga ñakutin kaypi kanchi riqsichikanchi hindikunaman mashikunaman tukuyman nayarkanchichu hasta ushkatami chayashuyashpa shinapish kunanga a nivel internacional chayapashkanchi nacho entrevistakunata shinashka ñana puñunchi kunanga ña tukuy punlla entrevistata kayman chaymakunchi chayka kunanga na kanchu yanga chayguta shinashpa sakina sino kunangari hatun kipita aparishka kanchi responsabilidad ninchi o sea shu hatun shu compromisota charinchi porque hindikuna ninajun kunanga imata estaba shamunga tukuy nacho mana runakuna sino hasta mishukuna a ver imata wakinkunaka nin chaygutaka pipa rurangallami pipa chayta kishnanchami pero wakinkunaka nin wow o sea esto primera vez no chayka shinapash kunanga ñukanchi yay animationga mushuk llamkaykunawan kanajunchi kunakuna kilka katinajunchi película nishkakunata rikunajunchi shuk mushuk tapamungapa ali productor ukutapacha rikuchingapa kunanga Suma pacha nacho chay yaita kañuka imashikan nijuscani yuyarkanimi tal vez kanga kay siglas kanga o shuk lado ma rikushpaka yuyarkani tal vez kanga shu yay de no sé algún espíritu chari chay apaykunapa yuyaypi shina kanga yuyarkani ñuka nachu shinapash kunanga ña villachiwanki villachijupanki y sumak pacha nachu y cierto cabal pacha kan nachu ñukanchika siempre imata yuyanki kayta chayta o sea siempre chay kay yaywa nachu sumak pacha y kushikuni nachu o sea no dejo de admirar y sorprender ni asuna. Shina pacha chaymanta ñakuti y kay ña villachipashkanki en contexto hatumbacha y con toda la claridad. Imata kikimba en lo personal significan kai animación gunata shinana kichwa shimipi. Imata kikimba significan. A ver, ñukanchi mana rurar kanchichu kichwata shinjiyachishu nishpaka nashinar kanchichu. ¿No? Ñukanchika shinar kanchi ñukanchipa yayta imashinata chayshukuna chaskita ushan nishpa shinar kanchi. ¿No? Nishpa yaka shu pirimashpaka jambita runa jambita yachachingapaka imashinata sapi ayaguan shunguguan samayguan yachachita ushanchi nishpa tapurinchi. ¿No? Nishpa yaka tarpunata imashnata yachachinchima wawakunaman samayguanbacha yayguanbacha hapichunga imashnata yachachinchima wawakunaman tarpuyta. Chayka castellanupi yachachishpaka chay yay nishkaguma illan. Chay samayguma illan. Chayka kichwapi yachachishpacha mari samaygunda yachachinchi. Chayka ñukanchipa yuyayta ñukanchipa yayta
shukunama rikuchinapaka maymanta kichwapi ruranakarkanchik chaylla mari chaskita ushan paykunaka samayguwan ninchik castellanopi mari tiyan shu concepto nishka shu neurolingüística nishka chayka neurolingüística imata kan ñukanchik ima shimiguta uyanchik chay shimigu mari ñukanchikpa sensacionesta codificashpa sakin o sea ñukanchikpa yayta chay shimigu mari alichishpa o llakichishpa sakin nispa llaka shuk shimiguta nishun huyayllagu nachu huyayllagu shuk wawakuta churashpa huyayllagu kanki chayka chay wawakuta huyayllagu kanki nipika paypa neuronapi nishka paypa neurolingüística nishkapika codificarishpa sakin chayka payka tukuy pacha pensarin yuyaringa nika huyayllagu kani porque ñukata huyayllaguta churashka chayka chashnallata mari castellanopipa churashka shutikunataka Dolores Soledad Blanca chayka chay yuyaywanllata churashka kan chayka kichwapika kutin kunan kan nijunginachu yura kani nishpaka nashina jungichu Blancamanta yurama cambiarishpa sino chay neurolingüísticata activajunginachu chayka ñukanchika yay animationpika nishkanchik kichwapi shinashun chay neurolingüísticata activangapa nishpa imapata chayka sirven chay neurolingüística nishkaka sirven mari ñukanchikpa memoria genéticata mari codificashpa sakinchik por ejemplo imata memoria genética kan memoria genética makan ñukapa tayta mamakunaka ima sensaciongutata charirka ima yaytata charirka chayguta mari paypa yawarpika codificashpa ñuka mamawan kashpaka ña ñuka wacharishpaka chay memoria genética gon wacharini ña chaygon yuyaywan wacharini chayguta ninchik yaywan ñukanchik ña wacharinchik chayka ñukanchik nishkanchik wawakuna rikuchun Quichua shimipi rikuchun chayka paykunapa neurolingüística paykunapa memoria genética pika chaykuka ña tarpurishpa sakin chayka ñukanchika yay animation nishkanchika kichwapi rurashun castellanopipa ruwagrinchikmi inglespipa ruwagrinchik shinapash ñukanchika rikuchinapa munanchik nachu kay castellanopimi ninchik escenas, espacios, contextos pika ima sensación data kuyta ushanchik castellanopi rimapika ima sensación da tiyan obviamente kay animepi nachu kichwapi rimapika ima sensación da tiyan inglespi rimapika ima sensación data kungapa munanchik shimiguwan chay mari yay animation ba producción yay animación ba yuyayka chay kan chay yuyayguta rikungapa munanajunchik shina mari ñukanchika kichwapi churashkanchik shinapash mana ninchichu kichwata shinchi yachina yuyaykana kan sino runakunapa yachay yuyayta yayta shinchi yachingapa kan imata kichwaka kan ñukanchikpaka ninchika shu vehículo ninchi o sea shu puente kan si kichwapi ñukana kayta rimayta rimasha castellanopi rimashpaka natian chay puentes del sentimiento nacho chayka chaymanta mari ñukanchikpaka chay kichwaka esencial kan sapi kan ñukanchikpa producción paka imash porque kichwa kashkapilla mari rikuchita ushani chay shu mashikunaman kashtami ningapa munajuni kaytami sapimanta yuyajuni chaymanta mari yay animation nishkanchik aya somos tashitashun y shitashkanchik mana kushijungachu wakinkuna nachu chay shutikumantapish pero ña kutin explicashpa katipashkipallagun Ari, sumak pachamashi y no sé, tukuy shimikuna kan ñukanchik chay yayta yalichirin nachu yuyarinimi kacharipi ashagutalla sikachishkarkankichik nachu kay Facebook machika rikujurkani y nirka o sea ñuka pama kay rikushpaka o sea shunkukama machu takarikta uyarkani chay shimiwan nachu pipa shimi chikarkapish pero shina karka nachu y yuyani que tawka mashikuna pikuna kashpapish shinllatami o sea, shunkuman bacha chayakta chayka kashkanga ikunambi karin ashtawa y chaykan ñukanchik o sea shuk barco mama bichikashpaka o sea tukuyta abarkana kanchik nachu tukuyta y chaypillata ñukanchik identidad cultural causa y taki tukuykuna ashtawankarin ñukanchik shimipash ña chaypi kan y sumak pacha yuyani nachu shinallata ña kaypi ña nayapa acogida charipashkankichik nipanki nachu kacharipi shinapish kipallaman o sea kay punllakunaka ashtawa puñutapish ñana ushankichik nipankichik shina y kushikupanchik shinapash kay ruraykunapika ima shinchikunata ima problemas dificultades nishkakunata taripashkankichik imashata kapashka wakinpika ña kutin ashakuta entre paréntesis nishpaka kichwa shimi unificadota riksichipash asha shinchilla kan wakin ayllulluktakunapika mana yapa acogidapish tiyan na hamuktani na intidini nishpayman nachu chay hawa imashata kashka mashigu
A ver, ñukanchipa shinjikuna mikashka primero nishunje ñukanchi mana kay mundo pikashkanchi nachu kay mundo tecnológico, mundo de la animación de nara yachashkanchi nara bueno, rikuita rikushkanchi pues manara jam kashkanchi. Chay kashka shu ashaguta llakilla. Shinapas ñukanchi runakuna, ñukanchi wambrakuna, kuysakuna yachakushka tiyan chayka. Ña chayta yachakushkapika kayachinchi shamuy kayta ninimi ñukanchipa dirección de animación bika yariksisa experto kan, maestrazo kan. Chayka pay nishka na kayta kishnashallami hawallami naimapachu nipika shinaka yatananakushkanchi. Chayka solucionado kashka shinapas ashaguta wakin bika yuyanchimi runakunaka na tiyanchu yuyanchi. Kayta kanawshangachu. Por ejemplo, nacho programación de kanawshangachu runakuna, por aplicación de celular te kanawshangachu runakunaka o carruta fábrica te kanawshangachu yuyanchi. Pero runakuna yachahushpa como cualquier humano ka ushanchi. Chayka chaygut manda ñukachi nishkanchi ana imapachu llakichu kan yachahushun y kayta katishun chaykan shukan yakutin shu astawan como harkaju inijuyka presupuesto harkay karka ñukachipa nachu chay astawan shinji presupuesto harkay kan imamanda porque tukuylla mikunchi tukuylla imagutapish irkiashpaka randina tukun imagutapish churajuygutapish randina tukun imatapish nachu randishpa kana kan chaygumanta kullkigutaka mutzunchi na yanga imapish ayllu illa ashna yanga tiajushpa yanga chay ukukupi tiajuyta nawshanchi maymanta maygumantapish mikuna kan shinapash ñukanchipa yanapaq ukukunata waktachishkanchi punguta napipas yanapashkachu yanapaytaka y chaymanta ningapa munani ni estado na yanapashkanchu na estado rurashkachu kan shinapash wakin institución ishkay institución yanapashka kan kaytaka nachu chaymanta nipani nachu tinkunakuy centro de pensamiento y alianza milpa nishka shuk organización yanapashka kan kayta arru wambrakuna kan una apostasha nishpa nishka kan nachu chaymanta na ñukachishpallashunchu nishpaka paykunama rikuchinkapaka alipacha llamkarkanchi y chayguan anskari asha uchilla mínimo presupuesto autogestión nishun chayguan llukchikanchi nachu ñukapish wakin llamkaykuna charini chayguan kawsashkani y chay kawsaymanta chayguan kawsashpa ñukaka solventarishkani nishu chayshu ñakutin mashigu animador yariksisaka ñakutin igual paypash kawsana kan llamkaykunata rurashka kaypi chaypi shina autogestión llamkashkanchi mana wakinbika mamakupin yuyangami nachu mashnatash kaykuna ganarka o mashnatash gastarka invertirka nishpaypa ningami pero ñuka niman mana kullkiguta charishpaka shuklla castellanopi minin chinukuna mishnanin en la época de la guerra todas las partes del chancho sirven las patas, el cuero, los huesos, tukuy me sirven. Ñukachipa chay estilo kashka. Kayguta charinchi, kayguan imatata ruraytushanchi. Hasta maykaman ushashkaguta aprovechashkanchi, maykaman ushashkanchi, tarpushkanchi, chayguta llata ñakuti sarapi rikushpashnalla, sarata tarpunchi, hatu ñapika chuklluta hapinchi, chukllu haturuta kuyma apanchi, ñakutin sarakapika sarata apanchi, kurunataka rupachingapa, ñakuti hatulo chakish hatulutaka wagrama karanchi, ñakipamanga chaypi llata ñakuti ismuchinchi. O sea, shina dinámica hapishkanchi ñukanchi chaykukunami ñukanchipaka kunan experiencia charinchika rin ali kashka kunanga ñakuti shuk proyectota rurana junchi llamkana junchi y apostangapan munanchi pipas ruyakushpaka rin nita ushan nachu ñuka por ejemplo ñuka cooperativa kunata no sé chay imashtimi financieras ukukunata rikushkani paykuna financian nishunlla orquestauta churachu financian no sé ima fiestaukunata rurachu alikan paykuna gusto alicharikan shinapas ñukanchi ninchi kaypika pipas ninman ñuka kan unama yanapash nishpaka no caería mal o sea alipacha shamuychi llamkashunchi kaypi runa pura yanaparishunchi y naka pipas ñukachi rurana kanchi na yanapakpi na makita churapish na problema kan porque ña shamurkanchi churarkanchi kay productota y llukshishkanchi ñapama chaykunami llaki kashka y shuk ashtawan llakikuna kashka kuna kan ñukanchipa hindikuna como siempre como humanidad nacho lado ya hindikuna vecinokuna wakin ayllukunallata nin nacho maytashi chaytaka rikunga maytashi kaytaka hapinga kankunataka maytashi kazunga y wakin runakunallata nacho maytashi kichuapi kashnankichi castellanopi inglespi kashnankichi maqashtawan hatun masi kankichi nishpa nishkakuna kan shinapash chaygurapash mana harkay hatun kashkachu uchilla harkaykulla kan chayka mana harkanchu ñukanchitaka chaymanta pero kunan ñukanchi kawsaypi ñukanchi
jam kaypika chayashkanchik chayamushkanchik kunanqa ñakutin mundo entero rikunajuna shuk llaqtakunamanpas rikunajupika ña na rikunchichu shinllitapish imatapish ña na rikunchichu imapish shinchi kanqataqa ña na yanchichu imatapish ushanalla kan yuyani kunanqa imatapish rikuchinalla kan y rurashpa rikuchina kan chayta ñukanchikqa rurashpara rikuchinapa munashkanchik manara shuyukunapi llukshishkanchik kunanmi ña mañakpi entrevistakunata mañakpi llukshishun yashkanchik shinapash ñawpariaka nara karkachu porque discretamente ego alimanda rishunishpa nishkanchik kunanqa ña kutin ña mañan shamupay kayta imata nipika ña rikurina tukupanchik ñukanchikmi kanchik yaya animation y kaypi kanchik imakuta rimangapapish sumak pacha nachu ari chaypipash tapurishkani pishi kaykunata shinan maymanta pi qharikunachari warmikunachari wamrakunachari kuytsakuna wawa pishi kaytaka shinan nishpa tapurishkanchik shinapash kunanqa riqsipanchik kikinpa tandanakuykuta nachu chaypika mashna purata kapankichik shutichishpa ima kapaylla hasta o sea ñuka yuyani que ñukanchik runakunapa kawsaytaka kay ukukunapi kay a través de redes sociales de la tecnología tukukunapipash o sea prestigiota sinchiachita paktallachita churana kanchik nachu y nipaymash ari ñuka nihuparkani ñukanchik kay cofundadorkunami kanchik kay pura nachu ñuka Tupagamaru kapani director y productor shinallata ñakutin dirección de animación de Apajupan Yarik Sisa payka Pucará de Velázquez kapan Pucará de Desaguadero nipash Espejo manda bueno ñuka Espejo manda llata kapani Mojandita llaktamanta y shina tanana hushpau kaña ishkandita nahushpagu ishkandigu rimashkanchi paypa wasima pushashka paypa wasipi llamkashkanchi ñuka wasin pushamushkani llamkashkanchi chaymi kimsa watata shina rimanahushpa ña shamushkanchi kaypi concretanqapa nishunachu ña rurashu productorata nishpa shinapas chay ishkandigumi kapanchi sapi chay wasi yaya animationpa wasi ukumanta shinapas yanapayta mañashkanchimi por ejemplo colaboraciones nin voces nacho chayka pitata mañashun artista kunata, actriz kunata invitación, pero colquita cona, y más tashinaciones para más, no canchi para ello lado con la picacta mayas canchi, ¿nacho? Por ejemplo, kai shimigo, taita pashimigo, mikan, yo pechani taita shairi himbo pashimikan, paipas yo cachivan kai manda ka siempre ya na pashinis, que paipa shimigo kan taita go pashimik. Y yakote chaishu shimikonaka, ñuka ayllulado payata shimikunakan kaparinajo nacho tushuspa kaparinajo chay ñuka pa ayllulado shimikunakan y ñakuti último gupi kuitsago tukuchinga chay su ayllugukan pay shimigu rima pay 11 años tacharin y paygo kan ñakutin estudiante gukan escolapi colegiopi nacho chayka paygo kuna yanapashkakan chay kunawanqa sumarinchi chay pawash ñuka pa parte manda ka chay tishnashkanchi nacho guión dirección voces y tukuita nacho y presupuesto producción y tukuy chay pawash ñakutin yarik manda nishka ñuka equipo técnico tacharini ñuka rurasha masterización ñuka rurasha producción de sonido ñuka pa wawkikuna paypa wawkikuna nacho Yarik Sisa pa wawkikuna ka Javier Sisa Milton Sisa David Sisa kancha tukuya hermano Sisa konami nishka ñukanchik nashu masterización o sonorificación y chay sonido rurash nishka chay nacho composición de sonido chayka chaysnami tananakushkanchik nacho ayllupuragu kaymanta chaymanta ayllupuragu ukupi tananakushpa ña shupunllaka llukshin y shitarkanchik tukulla incrédulo karkanchik hala chayaringachanishpa pero yariwa tiarishpa nishkanchik ima kachumbas shitashu y nima na importante igual no perdemos ni ganamos pero vamos a lanzar chayka yarishka nishkaka chuta, no sé, Quichuapica, Alchecanga, Yucap, Yashkanime, Quichuapica, no sé, Alchecanga, Nishkanchi, Shkanimanda, pero Shkanimandas, Nishkanchi, estación de Quichuapi, Yucach Pashimican, y Mamanda, porque Yuca Quichuacani, Quichuapi, Jamkskanchi, Guionda, Quichuapi, Jamkskanchi, personaje conata, y Quichuapi, Nishkanchi, Kashna Nipa y Nishpa, ¿no? Igual Yarikpas, Quichuapi técnicamente rimashka, Paipo con Quichuapi racionishka, checa che tukuyami Quichua Casca produce canchi tukuy, checa, su imash pata especial kai, porque casi no es la primera producción guionizada en Quichua, dramatizada en Quichua, animada en Quichua, y los voces en Quichua, planificado en Quichua y lanzado en Quichua. O sea, chaymandami especial kan. Chaymanda pipa yimata reito shanga katia no, pero mishu konaima toku, pero kaika chaygu mandami rico chiscanchi.
Ari ñukanchik yaygumanta pacha rikuchkanchik Quichua shimipi rurayta usharin. Imatapash. Na castellanomi yalina pacha kan Quichuapi rurayta ushanchik tukuyta. Imata rurangapapash. Hinapash ñukanchik rikuchinchik kashna producción da rurayta usharinmi Quichuapi rikuy. Tukuyta procesota Quichuapi nishkanchik. Kunan shu llamkayta ruranajunchik ali rukuta pacha shu yapankichik de que spoiler takupasha mejor que esta sí es. Yeah. Mucho mejor que esto, hasta un shamuj. ¿Nacho? Chay manda chayta janito shapani, chay manda sino ñakute ñuka equipo ninga amara rimangichu nishpani irka, chay manda mananito shapani, pero mucho mejor que esto se viene. Chayka hasta jam kana hushun exigencia ta charinchi, exigirinchi ñuka chayta anime kunaw y walana kanchi, chay shkunata pues yalish papi yalana kanchi ka chayka maimanda ñuka chips kuna yachajuna junchi 3D pi yachajuna junchi imasnat a ver 3D pi pachurashun y mata tarurashun ishka kunanga chaypi formación pi kapanchi mashigo. Sumak pacha mashi sumak pacha ña puchkashpa ringapa sumak pacha rima huringacha tapuchi hungaranachu chisharinga pakaringa bueno shinapash tukchina kanchik nachu punchaka katinra llamkaykunata ruranara kanchik shikan llamkaykunata ima yuyayta shunqu yuyayta shuk mensaje nishkatata kachapankima ñukanchik llaktakunapi runa llaktakuna kashpata wamrakuna kuysakuna wakinpika pinganaya chirin nachu runa kaita wakinpika runa churajuyta ashtawan karin incluso quichua shimita rimaytapish pinganayanmi wasipilla rimasha mama wanja rimasha ushina yuyaykunata charinchik ashtawan wambrakuna kuysakuna y chaypash hamuktana intidina kanchik nachu ñukanchik tayta mamakuna imashpa mana yachishkatapish shinapash kikin kay realidad rikuchipanki ñukanchikma quichuataka tukuypi pakta apayta ushanchik quichuapi shinayta ushanchik yuyayta ushanchik tukuytapi shinayta ushanchik chay yuyaywan ima shunqu yuyaytataka kupanki wambrakunama kuysakunama wawakunama tukuymanpacha. A ver, kaykuta ningapa munapaninachu ñukanchikpa lema nishka yaya nimashunpa lema mi kankay hatunpi muskuy hatunpi ruray hatunpi puri y mana paktashpapash hatunpi yaypi churanki. Castellano Penishpaka, sueña en grande, intenta en grande, y aunque fracases, serás una inspiración en grande. Entonces, siempre vas a ganar. Sueña en grande, intenta en grande, y aunque pierdas, inspirarás en grande. Entonces, chaita ñukachika yuyanchi. Hatumbi muskushunchi, hatumbi yuyashunchi, hatumbi rurashunchi, y hatun machayashun. Ñukanchikpa yuyaymi kan kay watukuchinapaka imamandata runakunaka na ushashun helicópterota manejayta imamandata na ñukanchik runakunaka ushashun lunaman rita nachu imamandata ñukanchik na ushashun shuk nasata rurayta imamandata na rurayta ushashun ñukanchik shuk aplicación mundial Google tashnalla pero na Googlepi llamkangapa ringapa na nasapi llamkangapa ringapa sino ñukanchik rurana kanchik nasata ruranapa. O sea, ñukanchik fabricana fundana rurana kanchik nasata ñukanchik wawakuna quichuapi estrillakunata chaskakunata rikushpa yachajuchu ñukanchikmi rurana kanchik na chayma llamkankapalla rina chayma llamkankapalltaka usharingallami pipash ushangallami chayma yaykuyta pero imashpata ñukanchik na ruranchik Google imashpata na ruranchik Zoom ñukanchik na WhatsApp ta ruranchik Facebookta ñukanchik rurana kanchik na chaykumancha llamkankapa rinata chayta ñukanchika yaya nimashunpi nishkanchik ñukanchika imashpata na ushashun Walt Disney tashna shinayta. Ñuka munashkaniman yarikpash munashkanman Walt Disneypi o Pixar o Estudio Ghiblipi llamkankapak rinata munashkanchimanmi. Ari. Pero pay llamkashpaka chaypika shuk llamkakllamakani. Shinaka ñuka chay potencial chashpaka ñuka mari rurasha ñukapa propia productorata. Ñuka shimipi mari rurasha. Chayka imata kan yaya animation. Yaya animation mashinashun a ver shu punjaka nachari Walt Disney productor director wan tiarishpa nina hushu ñukanchik kashna kallarkanchimi nishpa chayka yaya animation mari shu inspiración eterno inspiración histórico tukun chayka chayta ñukapish wambrakunama nini ama yuyashunchi maymanbash ari llamkaykutaka maskana kanchi maygumanbash chayana kanchi pero ñukanchikpacha rurashun ushanchi mari ñukanchikpacha rurashun ñukanchikpacha muskushun y ñukanchikpacha purishun chayta ushashpa chayta rurashpaka
ñukanchik ushashun kunallata bancokunata shayachinamashpa ñukanchikllata shayachishun ama banco de maygupipas llamkangapas rinata kay muskushun ñukanchik bancuta shayachinata yashun ñukanchik hospitalta shayachinata yashun ñukanchik yachana wasikunata shayachinata yashun productora de animación 2D 3D ta ñukanchik ruranata yashun na llamkangapas rinatallaka porque llamkangapas ka hawalla kan hoja de vida takuna kan chaskishpa hapi pero kaypi kamba kausayta yaita pacha sapita shaychingapaka na mañanchu título ni hoja de vida kan rikuna kangi maykamanta kan ushanki ñukanchik nishkanchik chayta ñuka kaypika na mañanichu ni hoja de vida ni mata kaypika nishkani hasta dónde tú puedes dar y hasta dónde sueñas así es que caminemos podemos chayta ñukanchik nishkanchik yupaychani shamushkamanta y hay animation chay yueguami kapanchi chaytami rikuchikapa munapanchi y shamuhumi astawan huyella gukuna astawan mushu yuegukuna churagrinchi wakin unaka shuyana hupangichimi chaymanta kushihupani y astawan yanapashpa katipashunchi runapurago wangurishunchi chaymanta kushihupani sisaripash ñawpa wawuma katipangichi. Shinami hasta kata yupaychapani mashigu hasta wankasharipika kikinba ayllu llaqtamanta hatun rumi ayllu llaqtaman chaskishkamanta kikinba wasi kikinba yachay yaykunatapash ñukanchikkunaman chayachishkamanta karashkamanta uyachishkamanta y shinami kapan ñukanchik runa kawsaypika ñukanchik yaytaka uyachina riqsichina paktachina kanchik nachu sumak pacha kan sumak yachakuykunata ñukanchik mashi ñukanchikman karashka villachishka kushihupanchik kikinkunata shinaka kay yay animation mashikunata mayjan wakinpi yanapankapa munashpapash yanapanalla kapan ashtakata yupaychapanchik ñukanchik runa kawsaymanta kichwashimanta llamkashkahupi y ashtawa sinchichishpapash yanapankapa ushanchikmi mashikuna shinapash ñukanchikmi kapanchik asociación Kichwakamak Sisari kushikushka kapanchik shinaka shamu punllakunapapash kikinkunawan paktalla rimashpa yachakushpa kanahupashun yupaychapani mashigu yupaychanchik